Ngomong-ngomong ti suluk. Namu api tu sing sangat tu singan liti demi tuduh banua. Kinano terka pala mo rencana sesuatu yang unik ilamal itu. Ale. Dan niya pa. Dan aku tua pala ko rencana na kwali. Pamredo ka namin bili. Una umbi susi. Sesuatu yang apa lah mo litagi. Tatape ng kulan no. Morin ako. Ngali. Parindu ka rencana ako namin bili. Morin ako na namin bili. Parindu ka rencana ako ngali. Wah, anu kulikinan ule. Pami. Baka-baka le. Oh iya, suka. Susi teh. Maksud tuh, ya tuh sing sangat luti dong. Daerah kamu lebih rencana lah mau pakai. Kan ya nih mau tabung bangi murah. Nah, Nakuri balau. Tim tangan-tangan panjang. Ke luar bulan nih, lepas bulan. Yang nanang kelebaran. Tapi murah. Betul le. Oh, tahun tapu lebaran. Oh iya, tapu lebaran pala. Anu din napala ko rencana ko amin noli bagi aku. Tayo mo na tayo ka muna rencana. Halian hali motor. Motor? Iya. Wah, din ya lantang aku tuh. Tapi no kan aku tuh motor susi tuh na bakit tuh dulu kiano. Iban itu. Apa motor apa siya? Ito din kubasa yo. Apa tuh kubasa yun na? Supra Fit. Tayo ko kuparit ang motor susi tuh may. Ya mo milong mo tong kwa. Milong mo to. Andoy kan. Kada kimi pinang bilis. Para apa mi lumite. Mo tayo di kasula dua. Kada mi tu siya tim wa para lamulyan dito siya dulu. Susi teh. Daripada kita tayo dulu guna mo kuan. Nanti na si Tujiko. Motor kusanga. Motor ko kusanga tuh. Ya pito te bang apa kita. Tayo mungkin auto la molina. Tayo lupa kung tante ba auto. Tayo na ikaw kali itu. Oh iya. Mila to dah. Mitiro motor lain dulu. Mitiro na sang mereka. Tapi tayo ko tiro na sang iti mati. Umbar sa tampan. Ya mitiro mi. Tayo penong terus tak udah kami long. Oh, itu motor na ano to pakai bang mali Supra. Baik kurang to. Supra teh aku pres Supra ke Supra. Apalagi to Honda hai. Ke Honda masinan na. Mau atang iko tuh Honda mo kuha. Mbak bilin tiro itu kak. Itu kak aku tiro tuh kak lo ini. Oh. Honda. Supra Pi. Supra kita aku nih atau udah kak pokoknya ya aku tuh tak pakai itu tuh oke nanu. Bisa lindui Matic, bisa lindui Supra, bisa lindui Susi siya may Jupiter. Na merikin na ano le, merikin na si Rossi. Iyo, GP, motor GP kuda ka. Kaya kan na siya ito alitirong kudo. Oh, di sana pala yung motor GP titi mati le. Iyo, yato yan starter duku-duku topin na. Duku-duku le. Iyo, duku topin na kaya di starter din. Kumpor guys, kumusta to kili starter ni duku tuapi. Motor Kaya ko to kumpor kasi na pake tumail ako tumating kumpor ribay. Duku to nga topin na kaya di starter rokus to na bura-bura. Maadin tu. Lagu kadar. Oh, dera kami tanda itu motor TLM per. Oh, din kutiro to sa mi. Ya tu di sana do. Seram apa di motor. Na yung nalu, ya malu. Ya malu. Oh, dito mo bisa. Naloli ora. Ya kidi ko loli, masti molotong to pangukina, kan molotong to oli to. Kan ya malu apa minintiro dealer ka. Iya, ya tu dealer to. Dini to motor malang kalu. Uy, ya to kutiro to puana salo na pakisu. Liya min kuno ta batata, tapi untung ba iritain lapu yo to lali ho. Wah, motor apa kung bisa. Malang kalu si. Tadi simbawi. Wah, na tertarik ko to. Hating kuti nali la. Ya to ono na yo to. Kutiro to, apa kito na paningon-ningon ano ko to ngate. Anu misalnya tuh gigin na. Ano kan aku tuh motor ding gigin na. Debit apa? Isin na. Gigin na, di nuam yung motor ng pagigi. Iya, din niya gigin na motor. Yam to misalnya ni atau di cuking-cuking sto apa kesana tuh. Iyo, to na tiro to lintingin na to na pasimamit yung may. Ciking, betul bersulit mereka. Ciking. Oh. Namanya to ini to.
Dini to apa nakabe-kabe sa umi. Oh, nih itu hindi nati. Naputa-puta asti. Malihat tamatang utata. Oh, Tapi ring misalnya, ring. apa isa nga ring? Ding itu di Ako ko bisa bisa nga rin. mentira ka to susi tangas to malis to kelos to lako. Oh, iyo. Pana Pana kina sa kanalam po. kuan ito to motor susi to may. Nang terapi ya. Apa dito umi? Oh, ubasa yo. Ubasa ito budi-budin na. To motor. Iyo, dito Iyo. okay. Tapi manara-nara siya, mabasa siya dito. Iyo. Isa nga KTM. KTM. Basan na yun? Wah, KTM. masusi turpan na to motor. Ka manite manem. Ka-LX ka mo misa nga to nalilino yung motor di siyang KTM. Napalagi to misa nga do siram aba di motor na Yamaha. KTM ko ba sa iyo din na. Pabudin Sa na. KTM to. Tapi ito pabudin na tangsi-tangsi. Se nga iya KTM. Min lang to pabudin na mukwa. Mitiro ra ka to mali lulubunto kyano. To perbedaan na KTM na Uy, yole. Iyo, biasa to mi Tangin. siya pa Johnny siya pa ano to mali siya teka-teka butuli. pa Jordan siya pa Michael to. Iyo, nasuwa Yari to may KTM. Ya kaya to Ah. doran telemo. Ka-LX ka Natapiya pa po, to. mi. Tiro. Ito, Ano? Barami tiro doran telemo to. Iyo, yato. Oh. Don telepon ni. Jadi yato KTM dipakai mali sula dulu butuli. Iyo. Na Yan na ka-LX. Di pa kilo nul ato si sangot amay ato di pa kilo si kola. oh iyo, mila to rato may. O Lex na KTM mo iyo. Ah, pato minintiro siram aba di motor to. Iyo na yaman din yung Yamalup. Ah, Yamaha kapamisa nga to. Nalibin mo Nakoto yung na ko isa. Yamalup na ko Yamaha. Dinome di sa nga Yamaha. Ano? Yamalup. Ay. Na yado ka to ang tiro pasti may ka-LX to. Pagkadatungan rin situngan na tayo may pinamus. Kilano ka kung na ito may Lex sa KTM. Ang ba na to, pa? Ano? Kay na naliw may pinakapang ko to. Tanya ko to ka-LX wala KTM. Apalagi super fit. Ya ko to ko sa nga yung awol na. Gepe. Istatar na duko to api polo na. Kung purigas si kumusa nga ito pido ko api poloon. Yan na kumpurgas. Apan ni pong tali kito to din tabong yo. Payan na itong gepe. Iya. Istatar to. Istatar na may maatot to api polo na. Oh, malibang siya. May kito. Ya ko to ko ano. Kaya din mo ko ano. Rocky Tom, kumusa nga ito nalibila may lanalito. Matilin nito. Susite. Warero kong katiro to motor. Isa? Daka ba nga yung trans. To din tipi di siya nga trans. Bukay lang televisim. Din siya nga trans. Mitiro to. Di ko luto na tayo di tanday. Mopistar. Uy, trans. Ay, Yan ka to ano. Ah, trans. pato. Ka-LX KTM. Di pa kimali. Lulubunto ya. To ano Te ito do. Muyan ako ka. Bonching na lolo naman si Kola Te ito apa din na ako do. Kita mga mali apalagi to di starter na dukuto api pulo na pato motor na to untuk dulu Lari, kinano, lari, para to may. Wah, dami siya ng kalube. Ay, mitiro na kalarin na Sonic. Apras nga na, Sonic. Iyo. Di siya upay ito. Kamera, musa nga to, Sony. Sonic tao yata niya Sony. Ay, Nina, musa nga. Miram pulo na, kung purgas, musa nga mitiro na Sonic, to motor kamera. siya, ka-LX, to KTM. Palambiin na. Palambiin na to. Oh, jadi bisa di kuah kinano susyangin malena. Iyo, susiluangin dia. Iyo, Bisa yan ko. ali. Yo kung may batualo. Nalosa nga lamin ay majama. Uy, langsung Ay. kiram po. Tayo na din mga rekin. Kaya to motor susi to ko lakali ko sang ay. Mantap ya. Wade. Nabisa mili ba yan kanto ko kami ki angin men puro wali. Oh iyo. Di ko bro. Uy, pantas sabi din ko puro kasi pulo ali. Iyo. Dia mo ko to na sang pinangkuti ko kuminat to lu ka Alex suprapit ya mo to sang. Oh. Anak itu pala mina suprapit to. Ito pala rin na suprapit. 2 kali 3 8x per jam. Yan na 8 rin detik. ko di pa kilometer eh. 8 detik. Uma. Jadi mil. Yan na nang kaditelektor tuma. Sapra na sa. Iyo. Wade. Mare ko kantir to motor. Talon tiri masyang. Oke. Ne. Download mga mo ko mi lan YouTube doki lan kukma motor Cocok. GP, motor GP sama mga siya. Okay, Milo to tu. Ay, mantap Tapi- ya. Patulog ka Lex KTM. To misa nga ni ate ko kuminat to.
kampay so wala todo ako din motor ko patiron ni Meloni na kalix na ano ka nali yam to jeep kampay ko wala todo ako sa bagay ko kampay so uy pero ba Apa? din ni motor Melong Misa Motor po mo niya. ay dia to GP trail KTM kalix di sa purata nasangan di sa solo-solo pinangin Mami siya ni na nang kamu kupukara ni na kumuyang to gepe palingan ni dudu Ay. ta palambi na. Te pa mo siya nga. deslo. Di nomor Di nomor masisita ya, motor. bisa manima ka kurilis. Masista motor na so gepe pakari. Tondo ale, ya tu motor to, kadang ko bodin na. Yo. Ya tu limanta di pas di kurang ngilangan. Wah, Ya tu Mana jadi gepe na di ko ste na, payan gepe. ni may ste. jadi ko ste gepe na. Na iya, sabak kamu khusus teman lah itu. Khusus yo ya anu, Ah, sirkuit. Nya itu bisa kila sirkuit, kila uma, kila batata, kila aspal, kila coran, kila apa, kila nasa purata nasa. Tapi palambi ini. Siya, pero siya. To dia Ando apa kata? yan na dong susi tu motor mo tu gipi. Ah, nanti palambi na gepe la. Ay, tong ano ba tayo mo ko? Milong lu tu motor. Serius na, 200 na. Tong ano ba to kita mula nalayo. Wah, Pokoknya ya mula lo mesti kola. Susang percontoh kami itu ini kita kisah na susang ala. Yo, Na GP mo pa itu. yo. Manindi ko makula. Ate, susto ni aku pakada. Yo mi batualu, macam aku kan Oh, iya. macam. Yo ko batualu. Hmm. Pakai ko gipi. Masula ako ha, puto misata na kakalipak atas te. Ya ampun. Te edu kapakutiro dadi te aku tandai. Yo kimi waktu lalu kan lendo mo ko ma GP to. Yo. Lendo mo ko iyo tongan lendo mo ko sumarok sa siya. Yo, angin satu Tapi dito. pertengahan hindi to kesan paling lendo pa ya. Nasa uyat tuangin. Wah, tura ako kung misa nga tu. Apa rasa na to motor ku dakit lang giogle daw. Ay, itu di sana tuh motor Honda Sport Kalobe Harley. Wah. Di may motor sto na sangan. Aku Te rilis siya ka kami. sih. Pakai na na. Suiste suluk para to ming kaloki do bon to Yo. mana sola. Hmm. Tidak mungkin aku labing ko salah-salah na lang pakil melona. Naya to nang kakalipak atas te na din mi na susir kita Ya, kung motor kyo. na aku rilis sih kan toto tete mo itu hindi na te itu napajang to hindi na te aku kuna dulu supaya lebih mantap iste. Angka akilimanta berarti merdeka biki. Motor kalobe. Kalobe and Sport Harley. Oh, hindi mi motor susi to. Wah, Nala musangi ko tayo din. asyar kami pakai na. Ya, Si Pirat tuh. 200, 300. Ban na masuli na gepe. Ondole. Ujamin niya. Bisa dicicil. Bisa dikredit. Ya aku tuh merekor ka. Ah, na gepe ya te pala mi na to Andole, sa gepe ko. ta, Minat apa to mtaron. Namoy nakuha ni mo laloko. Ban na magas sa Gepe. gepe to mtaron. Oh, paling magasa. Ya tumasinan na 1 kilogram. Kali emas. Balami kwa. Tandai ko pada magasan na pada matirana. Sirang kang gepe mi ko niya te atong tiro leni. Ayuli. Ilan pa pala ko tiri. Di talawang ngomi kaya sulit isu sa kanya. Oh, yep. Camera rolling and action. Tanya to apa ka? Kusana to. Dar ka mula nandano. Relax. To, to. Action. Bukan ya tuh. Itu tapi kisah. Kompor gas. Oh, di ko pinag-isa. Start na rin. Kompor gas kumusta. Kompor kasi ko na pa dito pala. Nagututo. Mati biasa kompor di bay. Tanya iya. Oh iya, udah fokus kanan ke kiri na. Oh iya, betul betul betul. Oh iya, udah tanya tadi. Kompor kan.